Ah, ito yan. Yan. In bulan Ramadan, ini bulan maha mulia, bulan mabarakat, nagdarasin rahmat, daing ha Allah subhanahu wa ta'ala, maripakato taniyo,
ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, manugpati, paamuin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin sumuok kita maun kaniya, deng hatiranan sin pagpuasa na to, iwan hauno-uno na ibadat, amuin dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala kalagguan, den di habulan ini. In kita niyo, dihilan nikmat biya nasin sambat ka inayaon sin Allah ta'ala. Di habulan ini piya abot niya, nikmat sa lago-lago, iban rahmat din kaniya, ulong iban kasiniya kato tanyo. Pila nasadjaring ha mga manusia, nagangan-angan amuin, makaabot sin bulan ini wala na sila piabot sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pila na sadyain mga nakaabot habulan ini, mabaya huminang sin ibadat, dahil naman hapagbasa Quran, hapagpuasa, hapagtarawih, hapagtahajjud, ay lodi nila na mahinang, sabab yaon sila naglilimpa-limpa hakulangan nila, in kaibanan niya to na admit ha hospital, bang mayan sila yato pauli undasin Allah subhanahu wa ta'ala, di na sila makahinang sin ibadat sa lagu-lagu habulan ini. In kita niyo mga palanggungan kama Islam, yari habulan ini nagdarapa-dapa. Ang kanna in Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iban sin mga kasahabatan niya, suntuan na to sa lago-lago, uupihan uno-uno na inamuhin kakahinang nila. Labi luba na hatungod pag-ibadat habulan ini, iban deng ha mga kakahinang dugaing pa rin dito. In kaaunan sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya riwayat din kan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiru ashabahu bikudumi Ramadan. Yaqulu, qad ja'akum syahru Ramadan, syahrun mubarak. Long sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kaaunan niya, long sin Abi Hurairah radhiyallahu an, amuin bang dumatong na in bulan Ramadan, bulan sangan niya na in mga kasahabatan niya. Sin pagdaratong sin bulan Ramadan, sabab kaya ingatan sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in bulan ini bulan mabarakat siya. Bulan amuin nagdara sin katan karayawan, wairoon nagun sumibo dahing habulan ini, sambil tiawag siya sin mga kaulamaan kaibanan, in bulan ini panghu sin katan bulan. Palanggungan kama Islam, in Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahon iban tawagun niya, in mga kasahabatan niya hamulan ini, iban sin pag-iyan niya, long sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum syahru Ramadan, syahrun mubarak. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimatong nalong niya kaniyo, inamuin bulan Ramadan, bulan mabarakat siya. Anang bukriwaya, long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atakum syahru Ramadan, syahru mubarak, atau syahrun mubarak, faradallahu alaikum siyamahu. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimatong nalong niya kaniyo, inamuin bulan Ramadan, bulan mubarak siya, bulan nagdara sin barakat, piardo na sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniyo, in pagpuasa rin doon habulan yan. Dahil hasabab yato mga palanggungan kama Islam, di habulan ini, subay parayaon na to in kaagi na to. Bulan na mo in pag-iibadat, bulan na mo in pagtataod, paglulumba-lumba sin paghinang karayawan.
Dahil doon na hapagpuasa, sambil hapag tarawih, sambil hapag tahajjud, hapag basa Quran, hapag zikir fa Allah subhanahu wa ta'ala, iban na sin mga pagdua, iban na sin uno-uno na katan karayawan, daing naman hapag sarak ka, laton maripapag umrah, di habulan ini, wairuun kalugian sin ummat Islam, sin bariman, sin nangangahagad pa Allah subhanahu wa ta'ala, sinamuin na nanaymai sindaakan sin Allah ta'ala, iban sin himihinang kaniya, amuin dihilan siya tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala, di nato na maabot angan-anganon, iban di nato na siya maabot listahon, sabab tuput dain Allah subhanahu wa ta'ala, amuin tatap makahati bang biadi nilaggo, sinamuin ibadat mahinang nato, labi luba nato din pagpuasa halaw man sin bulan Ramadan, atawakan halaw man sin adlaw sin Ramadan, iyan sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisul Quds, sarta long sin Allah subhanahu wa ta'ala, as-sawmu li wa ana ajazi bih, long sin Allah subhanahu wa ta'ala, in pagpuasa long niya kaako, sarta ako ray sablong niya bihanin tumungbas. Allahu Akbar, wairuun na sa lagu-lagu tutungbasan, madauhat sin bariman, buat malaingkan deng hatuhan niya Rabbul Alamin, in Allah subhanahu wa ta'ala, tagpapanjari sin pitong lapis langit, iwan pitong lapis lupa, tagrejeki sin kataan makhluk piapanjari niya, tagdapo sin adlaw mahuli, siya in tagdapo sin sulqa, bang siya in imian ako na in tumungbas kaniyo, wairuun na sa lagu-lagu karayawan, madauhat sinambuk bariman, bangin Allah subhanahu wa ta'ala, jimanji na kaniya, amuin dihilan siya, pahala dihilan siya tutungbasan, madauhat niya adlaw kiyama, insya Allah subhanahu wa ta'ala. Diha ini mga palanggungan haakama Islam. Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magkapinda in hal niya, dugaing deng ha mga bulan, ingkaunan sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asal siya Nabi pilihan, labi sa rayaw-rayaw, labi sa kusog-kusog magibadat, labi sa rayaw-rayaw pangaddatan, labi inamuin dayaw niya, wairuun na dumayaw manusia, buat malaingkan siyara. Sumagawa di habulan ini, habulan Ramadan, ampa na magsusungin kaunan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam indayaw niya. Bang siya magibadat, nakalando in taon sin ibadat niya. Bang siya nagmarayaw, nakalando indayaw niya. Hangkan na suntuan na to bang sa muslimin, ummat Islam, amuin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insiyayat to Nabi pilihan, sumagawa, bang dumatungin bulan Ramadan, siya amuin magsusunging karayawan niya. Labi luba na bang niya hipagbakin Jibril, makaruwa sila magtangbus sin Quran, halom sin bulan Ramadan. Dahil nga sababiat to mga palanggungan haakama Islam, in bulan ini bulan bukun pagpapasad sin waktu, hinangon na to ingkatan kakausan na to, irihil na to ingkatan kusog na to huminang sinamal ibadat, sabab diulansangan kita ni usin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bang dumatong na imbulan ini, tawag ng aon tumawag, long niya ring hamalaikat, tawagon niya inamo intaw nag-ibadat di habulan ini, long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bagi asyar, ya bagi al-khair, aqbil, wa ya bagi asyar, aqsir. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, in mga malaikat long niya, tumawag din doon haduman, sinduman, katandum, sin bulan Ramadan. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, in panawag-tawag sin mga malaikat, hakahawa, dum sin bulan Ramadan, tumawag siya, ya bagi al-khair abashir, atawakan akubil, alkewanan riwayah,
Long niya, ya kamu amuin masub maghihinang. Amuin karayawan ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala sung na kamu. Ay kusugan niyo na yung pag-ibadat niyo. Patauran niyo na yung pag-ibadat niyo. Sababin bulan ini. Amo na yung bulan pagtutungbas. Sinsalaggu-laggu tutungbasan deng hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Misan pa yung kaaunan niya. Amuin ini hinang sibi-sibi. Iban waktu haupu-haupu. At kala nagniat kau karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Si Marta haloman sin bulan ini. Tungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala sa lagu-lagu. Damikian tumawag de sabin mga malaikat. Long niya ya bagi asyar. Akusir. Long niya bihan. Ya kamu long niya amuin mga masusub maghinang ini kangian. Nahundungan niyo na. Ayaw niyo na hinanga. Sabab in bulan yan. Hati niya bulan pag-ibadat. Bukun siya bulan pag-ini. Amuin pag-ini hinang mangi. In bulan ini bulan pagtatawat. Sin kahinangan sin maksiat. Iban uno-uno na bulan katan. Amuin nahinang ta kangian. In bulan ini pag-amal ibadat. Pagtatawat, pag-amal ibadat. Pagpataod sin karayawan. Karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga palanggungan haaga ma-Islam. In bulan sang iwan patumtum ka tu taniw sin Nabi na tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangin kaunan sinamuin ginhawabaran na tu. Pahil-pahila pag-ibadat. Hawala pa di marag pakimbulan Ramadan. Ando tabitun namo kamo. Mag-agad-agad kita niyo. Iwan magdura-dura kita niyo. Maglumba-lumba kita niyo. Huminang sinamal ibadat. Magpataod kita niyo sinamal ibadat. Di habulan ini. Di na tu maguon. Atawakan di na tu maganta. Adakala di na kita niyo abutan sin bulan Ramadan pa magbalik. Hangkan nen bulan sang sin Nabi na tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amuin huminang kita sin sarayaw-rayaw hinang. Labi luba na in pagpuasa hadlaw ini. Bukun sadya pagpuasa pagtangka sinamuin uno. Sinamuin pagkaon iban sin pag-inom iban pagsuk puasawa. Sarta long sin mga kaulamaan na to. Puasahan na to in kata ng gautabaran na to. Daing naman hamata na to. Puasahan niya in pagkita sin maksiat. In pagkita sin hiaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Intay nga damikyan. Puasahan niya rin hapagdungog sin wala na siyara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di na siya dumungog di sin mga tumbi. Di na siya dumungog sin mga ini uno-uno na ini amuin bisara bukun bunnal. Atawakan bisara ngi patay manghud. Damikyan indila di day sab mamisara sinamuin uno-uno na puting. Iban sinamuin kalaungan. Iban uno-uno na hinang mangi. Damikyan in limari day sab huminang sin hinang mangi. Sarta in sikiri day sab siya huminang sin hinang mangi. Atawakan sin manaw mattu pahinang maksiat pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. In katan ini subay na to hinangunin karayawan. In mata na to hipamassa na to Quran. Hipangatod na to pahalal. Hipangatod na to pakarayawan. Hipangatod na to sindia akan sinsara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan indila na to. Ibitsara na to sin bitsara halal. Bukun bitsara jingki tabi ayaon. Bukun bitsara luog lama. Bukun bitsara uno-uno. Hipagjikir ta po Allah subhanahu wa ta'ala. Iban hipagbitsara ta sinamuin kabayaan sinsara. Damikyan inamuin ini lima. Hati niya amuin. Hipanghinang sinhinang zikir fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hipagnapaka. Tumawang hapagkahiniya. Damikyan intay nga hipangdungog day sab sinununo na pangadjian. Amuin makadawhat siya ilmo. Iban ini himumungan. Amuin lihalal sinsara dungugon. Di niya nahipangdungog sin limot. Di niya nahipanglungod sin jingki. Sababin bulan ini mahamulya. Bulan mabarakat pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inna binatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namin tud katu taniyo. Inamuin papuasahunin katan anggaw takbaran. Iban ayaran tain puasa ta. Hasupaya amuin wairun madawhat ta.
ini tutungbasan buat melainkan amurain tutungbasan sin Allah. Imianin Nabi Natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qaula zur wal amalu bihi awal amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatan ayyada ta'amahu wa syarabah aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Laung sin Nabi Natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam isiusiulong niya, indi ibutanan niya, di binun niya, di tinggalan niya, impagbisara sin bukun bunal, sin bagbisara sin mangi, sin luog lama tabiya yaon, atawakan paghinang sin mangi, iban sin paghinang maksiat, iban sin amuin unu-unu na, amuin ini kakahinang bukun marayaw, di na maghajatin Allah subhanahu wa ta'ala, in papatinggalan atau akan tinggalan niya in pagkaon niya iban sin pag-inom niya. Bimakna mga palanggungan haagama Islam, bang tuwing kaunan na to nagtatangka sin hapdi iban sin uhaw, iban sin pagsuk haasawa, haadlaw sin Ramadan, ubos di dato dabinun inhinang maksiat, inhinang hiaram sin Allah subhanahu wa ta'ala, ay bimakna di ra maghajatin Allah, ay bimakna wayroon makawa tapahala fa Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon makawa tatutungbasan fa Allah subhanahu wa ta'ala, mahinang siya mo in pasaw in pag-ibadat na to, in pagpuasa na to hadlaw yaon. Hakaywanan riwayat hadis long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hama na sin hadis lubbas saim long yamihan laysa lahu min siyamihi aw hadduhu min siyamihi al-ju' wal atas aw laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wayroon lang niya mahasil sinamuin magpupuasa dahil doon habulan puasa yaon, bang bukon damuin makawa niya, amurain tuput madawhat niya in hapdi iban sin uhaw niya. Isiyun mga tao makawa na in hapdi sadya iban sin uhaw, amon mga tao in pagpuasa niya, amuin wala niya hialkaan, yaunda siya masi amuin naghinang sin kangian, iban naghinang sin maksiat, iban naghinang sin hiaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Labi luba na in niyat niya, labi luba nilong pangatayan niya, yaunda masi hipo sin hikid, hipo sin igil, hipo sin amuin hasad, hipo sin ghibah, naudhu billahi min dhalik. Bangmayan kita niyo patilibunan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ibang palayuon ding ha mga sakit yato, sabab hadlaw mahuli, maglawag kita sin pahala sin amal ibadat tahabulan Ramadan, maglawag kita niyo sin pahala sin puasa na to, wayroon kakitaan na to, unuhang kantuy, yatto sabab na pasaw siya sinhinang tama siyat. Agitaan niyo ba Nabi sallallahu alaihi wasallam, iniyan na to, hasupaya sadya kita, di makabisara sin hiaram sin Allah subhanahu wa ta'ala, hasupaya sadya kita, ri maka ini bitsara, sinamuin luog lama, bang aun mga lukay mo haadlaw sin puasa atau akan bulan sin puasa, diaak kita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inhipaiyan ta, di na kita magambul jawab kanya, di na kita dumamag-discuss kanya, inagi sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kul inni saim, baytai in aku halawm puasa. Dahil nga sababiat to mga palangungan haagama Islam, mag-agad-agad kita niyo, amuin huminang sinamal ibadat, hikasuok na to fa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil naman hapagbas sa Quran, dahil naman hapagtahajjud, dahil naman hapagtarawih, iban uno-uno na amal ibadat, ingkaunan sin mga salafus salih na kauna, ayaw hindi nila tinggalanin parakala haram, adapun sambil parakala haram, ay mga sahabat na kauna iban si mga salafus salih, ang pagkatinggalan nila inamuin ini parakala haram, walau punin parakala halal, amuin hinang nila, hikasasaw sinamuin, ini pagzikir nila hakawa, waktu hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, titinggalan nila ra.
Way na dumayaw rin sin pagtug. Sumagawa long sin mga ulama, matug sadya kita ha bulan Ramadan ini. Kadro haja, amin kagunahan sin baranta. Ubos yattu amuin huminang kita, sinamuin amal ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukuning kaunan sin bulan Ramadan, bulan pagtutug, bulan amuin ding intero adlaw, mabuga na ko mahapdi, mabuga na ko sumandal sin uhaw, mabuga na ko amuin unin jumatukay mo, atas mo hitug, sa bablong mo, inini pagpuasa, na tuan palangungan haa kama Islam, in bulan ini, bulan pag-amal ibadat, in mga kamaasan na kaunayat to, bangyari na ha bulan Ramadan, lupiun nila na in kukulanganin kama nila, hikato nila na pataas, sarta, amuin, tagaman nila na imbaran nila, mag-ibadat sa Jaffa Allah subhanahu wa ta'ala, kumulangin pagtug nila. In bulan ini, bulan buko namuin pagmimiting-miting sin kahalan dunya. Bulog ko nini bulan amuin, pagpahaba sin meeting lang tabihan sin pakahalan, amin hialal kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa in bulan ini bulan pag-ibadat, bulan namun waktu pahabaw nin pag-ibadat, mataod de sab adlaw dugaing, atawakan bulan dugaing pagmimiting-miting, atawakan pagkakahawa-kahawa, amin kumawa waktu ring hangka oras pa 2 oras pa 2 oras sambil paupat niya. Hati niya tinggalan na to ini. Para kala halal wa isa niya. Sumagawa sabab sin pag-amuin bulan Ramadan. Mahal gain hang kaminit niya rin di bulan ini. Bang tahitukbal papag-ibadat karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kalayuan na tuin mga biyat tuhinang. Dahil nga sabab yan mga palangungan haa kama Islam. In bulan ini bukun bulan pagliliga. Bukun bulan pagbabasketball. Bukun bulan amuin Ramadan ini. Camp, ini Ramadan Cup, tuan. Hati niya bukun ini bulan, hati niya suway-suway bulan Ramadan. Ang pag kita magpaon liga, aon day sab mahaba, deng hang putag 2 bulan, makakawa ko hang putag 1 bulan. Amuin pag ini cup, uno yaon basketball mo, hasupaya in katan sindiuman mo, mahinang mo pag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Inyatway runsa niya, sumagawa in bariman, masub huminang ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. In bariman pagga mabarakat nikmat diatungan siya sin bulan ini. Di niya kaingatan bang siabutan pagka magbalik sin bulan Ramadan. Puspuson niya yung kaagi niya. Wayroon malupas atawakan malipas deng ha mga waktu. Iban sin minuto niya, iban sin diuman, iban sin adlaw niya, in kataan yung usal niya hapag ibadat niya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga palanggungan haa kama Islam, wayroon na sa rayaw-rayaw, amuin hikasuok ta fa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil hapag hinang amuin mga kasunnat-sunnatan, iban hinang ibadat sa lagu-lagu, fa Allah subhanahu wa ta'ala, farman sabda sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisul Quds, wa ma takarraba ilayya abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu alayhi wa ma yazalu abdi yatakarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbuh fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabsutu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'atiyannahu wala in ista'adani la'u'idannahu. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadisul Quds, long sin Allah subhanahu wa ta'ala, way na long niya sa rayaw-rayaw, hisuok sinipon ko, amuin ini labi marayaw kako, labi kababayaan ko, amo na in mga fiyardo niya, atawakan amo na in fiyardo ko kanila. Bima na mga palangon haa kama Islam, fiyardo kato taniwin bulan puasa ini. Bulan Ramadan, amo na ini indeng ha mga sarayaw-rayaw. Iban kababayaan, sin Allah subhanahu wa ta'ala haipon niya, amon magpuasa, amon tumangka sin hapdi, iban sin uhaw, iban huminang sin kawajiban dia kanya. Pangagari haparman panawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala kato taniwa bulan ini, farman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Daranda pagkarungan nato, pagkasabbuton, sin mga kaulamaan nato,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. O kamu mga beriman, o kamu mga namamarat saya po Allah subhanahu wa ta'ala, ini ipiardo na mo na, inamuin pagpuasa biya sing kapardo na mo, pamanga sila amuin ummat na kauna, murah-murahan, madawhat niyo inamuin matan pagmabuka, fa Allah subhanahu wa ta'ala, dihay ni mga palanggungan haa kama Islam, in pagpuasa ini, amo na inhikasuok na to fa Allah subhanahu wa ta'ala, ikakawa na to sin ulong, iban kababayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sambil lang niya inamuin ipon kulang sin Allah ta'ala, simusuok kako, sabab sin paghinang niya sin mga nawafil, atawakan mga kasunnat-sunnatan, hangkan nariha bulan Ramadan, bang mukitaon mga palanggungan haa kama Islam, piyataod sin Allah subhanahu wa ta'ala yung mga sunnat, asal-asal ang sunnat pagkahinangon na to, hakatan, adlaw iban hakatan bulan, diha bulan ini, giyanapan sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amunin sunnat salatut tarawih, biulansangan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, tiatumtuman kita niyo sin Allah, ay namun kasunnat-sunnatan ini, labi mahal ga po hadarat niya, hangkan nariha bulan ini, sabab bulan mabarakat, siunuan pa sin Allah subhanahu wa ta'ala, in pagsambahayang na to sunnat, amuna in sunnat tarawih, in bariman, in muslim, makugiban ini, maluagin pangatayan niya, masanyangin kananaman niya, bang siya makahinang pagibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. In bulan ini, ambuk bulan, amo indira manjari magtarawi haduman niya, ando mga palanggungan haa kama Islam, tabitun na mo kamo, hindi na to pahil-pahilun indumini, hipuon na to, in pangatayan na to, sinamon ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala, amin manaw kita niya to pa masjid, jumama pa mga kamusliman, maglumba-lumba kita niyo, magad kita niyo magtarawih, bangsa upama di natud kasakapan, di natud makakat to pa masjid, ando misanda kuman habay, hitunay na to in tarawih, diya na sinsambat ka inayaon, wayruun bulan dugaing magsunnat amin jiyari hitindugin sunnat tarawih, amuradi habulan ini, hangkan na mga palangguan haa kama Islam, subay tud paunon na to, hindi kita niyo magrida, iban wayruun malipas diuman sin Ramadan, insubay kita niyo amuin makatarawih, hatawakan makasambayang tarawih rito ha masjid, iban di habay. Palanggungan haa kama Islam, siyugpatan sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inamuin hadis, sinamuin Allah subhanahu wa ta'ala, inagiyan kaniya, unuin karayawan, laong sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang siya himinang sin karayawan, bang siya himinang sin ibadat, fa Allah subhanahu wa ta'ala, apabila siya long nyabihan mangayo kako, wa in sa'alani la'utiyannahu, bang siya long nyabihan mangayo, uno-uno na hajat pangayon niya kako, uno-uno na katan kabayaan niya hipangayon niya kako, long nyabihan dihilan kutuod siya, la'utiyannahu, ay bimakna, din ini 100% dihiluntod sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang siya mangayo, sinamuin rijiki halal, hirihil da kanya sin Allah, bang siya uno-uno na ikabayaan niya mangayo ilmo, hirihil da kanya sin Allah, bang siya mangayo ini pangumulan, hirihil da sin Allah, bang siya mangayo amin ini kalasig simbaran, atawakan uno-uno nakataan kabayan niya pangayoon, at kala ini hikarayaw rakan niya, kaya ingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hirihil sadja sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabab sin uno, sabab sin hinang niya amal ibadat, wala niya pialipas, inamuin piardo, dia akan kanya sin Allah, di pamamarahin mga piardo, niya muspusan pa siya, amon himinang sing kasunnat-sunnatan, dahil nga sababiat tin reward sin Allah subhanahu wa ta'ala kanya, uno-unuin pangayon niya, dahil naman hapakaradyaan dunya, labi luwa hapakaradyaan akhirat, amon na insulga iban tutong basandakula,
na hiruhul da kana sin Allah subhanahu wa ta'ala la utiyannahu long sin Allah subhanahu wa ta'ala amo ining karayawan mga palangwan haa kama Islam ha mga sila bariman ha mga sila muslimin wala nagbatilaw himinang sin karayawan wala nagbatilaw himinang sin ibadat si budain piardo sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin sunnat niya iban siugpatan pa sin ini Allah subhanahu wa ta'ala hadisul quds long niya wala inistaadani lau'idannahu bang siya long niya magpatilibon kako bang siya muin mga yung tabang kako na long niya patilibunan ko siya iban tabangan ko siya kita niyo kataan mga palanguan agama Islam barhajat tut mahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala barhajat pa amuin uno na amuin pag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala barhajat pa amuin ini amuin pakaradyaan dunya dahing naman harijiki dahing haalta dahing hasin dahing uno namin kagunahan tariha dunya bangkitan niyo mabaya da makawa iban iruhul da sin Allah subhanahu wa ta'ala katu taniyo na amurayat tuin kunsi yari kita di bulan mulia bulan mabarakat bulan nagdarasin karayawan bulan lialaggo sin Allah subhanahu wa ta'ala dan di namarain waktu amin karihil na kato sin Allah amin magibadat kita po Allah subhanahu wa ta'ala sambil nadya kita dagpakan sin kamatay sabab mga palangungan agama Islam kita niyo manusia bang pakaradyaan dunya agun-agun i-upgrade na to sa Jakarta lang simbahasa. Agun-agun ini piapalingkat na to sadya. Agun-agun siusunuan na to. Bangin sasakatan na to bukun malingkat, ay upgrade siya, palingkaton. Bangin usaha na to bukun malandag, i-upgrade siya supaya siya lumandag. Bangin usaha na to bukun ini hati niya, ini bukun maamu, paamuhon na to. Bangsa upa mauno-uno nakatan, amin pakaradyaan dunya, atin niya paon pag-upgrade kaniya, aon pagsuno kaniya, mga palanguan agama Islam, inbar iman mattan fa Allah subhanahu wa ta'ala, wairuun pikilan niya dugaing, adlaw-adlaw iman sindum-dum, intiatali niya, bang biya diin sadya amuin gumanap, iban tumaud, in pag-ibadat niya fa Allah subhanahu wa ta'ala, hambuk-hambuk sahaba radiyallahu anhu wa radu'an, amuin bang lumugob na in matasuka maon na kanyain pagsusun laong lupahan kinambok sahaba yaon mga kuwala na lupay Abdullah bin Mas'ud radiyallahu an wayroon na long niya amuin pagsusunan ko adlaw buat maling ka na mo na in adlaw limugom na sadyain suga wayroon na pipinday na malibadat ko wayroon gimaganap in pag-ibadat ko po Allah subhanahu wa ta'ala Allahu Akbar mga palanggungan agama Islam tahon-tahon bulan sangan kita niyo sin Allah patumtuman kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala sin pakalihalan sin bulan ini bulan pag-ibadat bulan amuin mahamulya sarta bulan amuin nagdarasin ini sa lagu-lagu karayawan. Dahil nga sa babiat mga palangguan agama Islam, India akato sin Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon duwaing bat malangkan mag-ibadat, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, pag-ibadat ko fatuhan mo Rabbul Alamin, sahingga na sadya kaw amuin dagpakan sin kamatay. Palanggungan agama Islam, di na baha, pag anad-anaran na to mag-ibadat, paggayan na kiatagnaan na to, ayaw na to nabugtuon, gaman sungon na to, hi-improve na to, sababing parakala dunya ini, misan wayroon magbulan sang kato, misan wayroon magdaak kato, misan wayroon magpaintul kato, necho na sin manu siya kato taniyo, lumawag sin kabuyanan niya, lumawag sin rijiki niya, adapunin pag-ibadatin ini, taufik dengan Allah subhanahu wa ta'ala, pangayon na to fa Allah subhanahu wa ta'ala, amun habulan ini, bulan nagdara sinamuin hidayat, bulan piaturuning Quran, hidayat pa mga manusia, dan di piaun habulan Ramadan, syahru Ramadan alladhi unzila fihil Quran, hudan linnas,
bulan Ramadan, bulan din di timuro ning Quran, amin manghidayat, atawakan sabab sin hikahidayat sin manusia, patuhan niya Rabbul Alamin. Iban pa ngayon na to dua pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang mayan kita niyo taufikan. Iban hidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala bulan ini. Dahil nga sababyat to, sungan yung panghati mo. Hatungod sin pag-akama mo. Improve ang kakahinang mo. Dahil nga kao, liban sin piil mo. Iban sin mo in pangadatan mo. Iban sin ilmo mo, hatungod sin akama mo. Dahil naman hapagbasa Quran, simple atawakan. Sa baba na. Amin umingat kau mamas sa sing Quran mo, misan di mo nakahatihan. Insyaallah, bang kau magmatuyo, wayruun na amuin, ini sarayaw-rayaw, hati niya amal ibadat, amo na yung pagtuntut ilmo, bang mo kiatagnan na riha bulan Ramadan, dahil hapagdungog sin nasihat, sambil lumingkod ko pa madrasa, sambil lumingkod ko pa unahan sin guru, iniyan deng ha mga nikmat sa lagu-lagu ibadat padarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon piag bata, wayroon piag las, labi na in malaas, bang siya runin doon, retired na kakahinang niya parinta, atawakan di na makagaw, simbaran niya mag-usaha, lumingkod na dya siya rin doon nakaguruhan, lumingkod na dya doon nakamadrasa-madrasahan, lumingkod nakamasjiran, amuin humati sin ilmo, mahinang niya daan niya to, hikaluhay niya hikasud niya palom sin sulga, at kala dagpakan na siya sin kamatay, iban mo na siya pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Man salaka tarikan, yaltamisu lahu lahum sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tarikan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tarikan ilal jannah, o kama kala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hisiu-siu lang niya, inamin gumawa siya, uno-uno na ini dan kagwaan niya supaya siya makadawhat sin ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala, paluhayon sin Allah subhanahu wa ta'ala kanya, indaan niya palom sin sulga. Mga palangguan haakama Islam, yari kita habulan Ramadan, innabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inyat to nabi na siya, sumagawa bang habulan Ramadan, makaruwa sila magtangbus sin Quran, magpangadji, iban sin ini Jibril alaihi salam. Mga palangguan haakama Islam, wayruntod buli rapat, bang kita kianganan Muslim, iban nangangako Muslim bariman fa Allah subhanahu wa ta'ala, insubay kita humati, insubay kita manuntut ilmu, bukun ilmu, amoin ilmu, lang nila paltik-paltik, atawakan ilmu, tukod-tukod, wayro na mo in kajangkaan niya, wayro na mo in ini karatungan niya, sa in ilmu hiklad kato sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amunan ilmu sin mga sahabat, ilmu deng Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu sin mga kasahabatan, ilmu sin mga salafus salih, amuin matan klaro siya, wala nagpahunit pikilon, wala nagpahunit ini anggautaan, wala nagpahunit ingaton, bukon siya mahunit, bukon siya mahunit lawakon, bukon siya tukod-tukod, bukon siya ilmu, uno-uno na nganan mo na uno na ilmu, sa ilmu sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihil kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala, dia ini piasinguran sin mga sahabat katutan niyo, sababin ilmu sin mga sahabat radhiyallahu an, pa sila hadunya, iiyan na sila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in sila ring ha mga tao na halawm sin suluka, radhiyallahu anhum wa radu'an, in sila misan pabihat tunaon magkalanggal nila dusa, sabab sinamuin panab sin ilmu nila, ilmu matan, ilmu bunnal, iyan da sila sin Allah subhanahu wa ta'ala, radhiyallahu anhum wa radu'an, in sila tu mga sahabat, kiaridaan na sila sin Allah subhanahu wa ta'ala, nariha bulan Ramadan, huminang kita nusing kasunat-sunnatan, iban sin ibadat, dan hanabi na tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iban kakahinang sin mga sahabat radhiyallahu an, sabab amurayat tu in amal ibadat, bang takya singuran, iban naputus ta sin ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala, tungbasan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban karidaan
ridaan kita sin Allah, pasuron niya kita palom sinulong niya, ampunon niya katan pardusahan nato, sarta hadlaw mahuli, pasuron niya kita niyo palom sin sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mura-murahan mga palangwan ha kama Islam, hamahapon ini pagbarakat ka tutan sin Allah subhanahu wa ta'ala, inamuin waktu man yu'tiyo, bangmayan kamo, iban kita niyo nakakawa pangadjian, papagbarakatun ka to sinallahu subhanahu wa ta'ala, iban inniat na to tungbasan sinallahu subhanahu wa ta'ala, hainang na to hambuk ibadat mahapon ini, amo na yung pagpatumtum piatumtumi, pa mga sibu na to bariman, kiaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mura-murahan mga palangwan ha agama Islam, Ramadan Mubarak kaniruan katan, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari mga kamu hatiranan di mga nagdurungog, alhamdulillah ito na patuntung kato sa guru na to kalasan. Sa mas